West Carbingong District Assam Governor Kebang Jalam Penlong Sekso Thok Prui Prui Pen Tuar Kasalamadim Kachipurtu. Dipu Jirsong Songlong International of the World Indigenous People Arani Catalan. Ingko Rahini ang Dingko Pelikoles Karjap Arni Catalan. Kardo, nilikar bibirda tamang tari chisong tero nambir tang tonpen arjik tam. West Carbing long hawar pai ni pai kep Arni, Assam Governor Kebang Jepa Lampen, Keroni tuwar kok plika chetok adimpen, Keroni PWD tuwar an ketong sarmong pen kaselama tuwar putot, kaselam pon tupamika Japan, ketok tang arlong, kachipur tupusi kadniyo senal perangke, Keroni pen biraning hipen birta ng pali. Carbinglong Temes Council kilig hud BGP ben kachelar mate parivartan pen si Carbinglong kaching tor pon Japan West Carbi anglong along kaching tora mo deng ponno kaching tora mo kedeng laki Keroni atwar kok pli pen Keroni PWD atwar adak West Carbi anglong along Assam Governor Banwarilar Puruhit Kebang Jalam pen Keroni atwar kok pli kachitok along pen PWD atwar kaselam pamekake Long sekso si Thok Prui Prui anchot pusi mekar atum kaningri alam nili tuma perang kiapan kepachini pon api putot kontraktor atum pen long sekso an chipur tu si akemi arlong ke Thok pon tu. Ifai proker ni kat news channel along Keroni sarali pen Keroni labakso adak PWD atwar kasalam kedengoy no pupusak lar dak pen kepeklang pon det pen apit non pini bangke kontraktor atum pen puthot labang so harlong kaheno mate kaningyoy no harlong tuwar pen ke thok tang adim pen jihut thusi non akeme harlong ke wardi phan latum kam cheklem thu bomlo lasi kat news pen ajok kontraktor tumta labang so chetheklong pen alang tum puthot labang so kam ta cheklem thunang koklo mili Biren Singh hi kat news Keroni. Pai ni pai surkep Arni ada por pai surkep la chitima porma lompen Dipu Jirsong Songlong International Day of the World Indigenous People Arni Catalan pon abirta kadniyo senala sai hempia perang kepen birta ng pali. Dipu Jirsong Songlong pai ni pai surkep Arni ada por pai surkep la chitima porpen Hills Tribal League atum pen chipatir pipon si Dipu Jirsong Songlong International Day of the World Indigenous People Arni Talon pon. Kedok kadure yang bongpen Kopeli College Arta ningkan ingkora hini pleng tanglo 1995 aningkan si Kopeli College amahang patheklo ingkora hini yang ding Kopeli College ke sengar ni along pachetonon pen pai ni pai near kepar ni Kopeli College along men kachetap mi atharia sami atumapan ingtomar ni ponsi kedeng pidupon college a managing committee amai pusar sing ingleng kachare amai long Kopeli IMC Pawan Kumar aluhi sarpo aman pen chetongdun অভাৱ অভিযোগ আছে গভৰ্ণিং বডিৰ তৰফৰ পৰা সেই গোটেইখিনি অভাৱ অভিযোগ যাতে পুৰা কৰিব পৰা যায় সমাধান কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে We must remember our people those who have sacrificed their many things for the permission of this path of structure. It's not a matter of job. লগতে ফিক্স পে যিটো কথা কোৱা হৈছে 3 story যিটো RCC বিল্ডিংৰ কথা কোৱা হৈছে বয়েজ এণ্ড গাৰ্লছ কমন ৰুমৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ষ্টুডেন্ট হোষ্টেল ফৰ construction of students hostel and staff quarter এই কথা alang li Kopeli College ke paching thur Japan sai mo deng ponji puta ningje mailong thanbang barim ke sop Mani Sharma Ramsing Pangcho Honsing Terang Penching lok pinangan ke thegiding abang pubang piatum chetong dun non malam so pora pandhi na parman birta moington ponik senen. Good opportunity for all.
It is hereby informing to all the computer-interested students belonging ST, SC, OBC and General Caste that the Asian Infotech Computer Education DIFU Center is introducing few career-oriented courses under scheme. Other new centers as Hauraghat, Bokolia, Manja, Botharlamso, Hamren. Introducing such courses at native places. Student must pay registration fee only. No monthly fee under scheme. So hurry, seat capacity 20 each. Last date of admission 20th of August 2017. Admission is going on. Contact for DIFU Center 90853 78861. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই
কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihi namo pipotot birta lawang chulum. Karbi Anglong Autonomous Council keparlo Dengong irisit drainage along interior etlapen kimisen ang take ongdung arada tumpen take long sik Karbi Anglong ang kang kimisen ano kache thangapotak kat news channel apharanki Dengong pen Rubin Bepen birta nang pale. Labang so sai hemlong sai keklem bom abang pubang pietum sai keklem kachipaduk pigajok pinangan kelang misen teklong lo ingkia pli lapen ingkia ti hehu setame ke ongdung ang taxi tekpon long lo lapen ingki ke pangreng arada pan ke misen ara sai setame pipon bom long lo puse hadak sai chokomara tumpen birta pachini pon sai hemalong ingki ana rong lang ok ke pangreng lang bi hehu hinido lapen ingki ana puli Hehui pinang an kimisen do, an parta pinang ana kimisen hormu ke ongdung, ang tek pinang ando. God News lela perang ke kahomri damahot, Chokamar SD, Sadananda Das SD, Paletra Kumar Nat Pandit, Ronghang Lapen, Pansing Rong para tumapan, Chitongdam. Bogajan Subdivision ang kang Balipatar number other solong kido irrigation staff quarter sai kamatumpen kelang kepang krejok pamurim sanglo lapen staff atumtak dowang videt lupusi kadyo sila perangke anon terangpen berta nang pali Sariajan Division Irrigation Arlo Balipatar number other solong isi headwork do laso headwork kape lang chari japan banghini tumapan arpu pekpondo lapen hadak staff quarter sitame homni kimpilo sitanon laso staff quarter aningkan kido ojok hingo thailo laso ojok non ke munit kidoji kalisi pangram sulo lasinon kangnia kimi BJP parivartana sarkar tumputhod laso adim kilang pangching ponra kasilam pipon pen hadak munit padora labangso headrock kapelang chari ponra irrigation pen wada tumale kilong japan matha pona sonte mesenji pusi kachirok tok arada tumpen tuning ri Bukajan subdivision angkang dak number order su Balipatar along Surhejan irrigation division pen dak number order su long rongkimi headwork pudo labang su headwork kilang chariye phan banghini abang phutum phan dak quarter mande kido hem pathik pilo labang su hem pini nitum ki thek ponlong bangke kedam tang ningkan kep ba ningkan krep ho lana ata dolo labang so hem dos ta do pakejoy lapuson sini litum thek ponlong lasiladak kumar phantong arpu ki peglone mate kumatong ki doji dak arpu ki dolone stame pini litum thek ponlong le lape nang par stame dak ahema mukha stame ban lablo rabang se lo kiter side lo lasi kangram se side lo lapuson theklong lasi non puthot labang so adim ladak puthot lahai kadok avik kelang pangchin ponra puthot labang so hem pang selam pi ponra ladak ke dopen ladak rong kimi labang so irrigation headwork chitame kelang chari pon pen ladak tebok terai keongdung arada tum labang so irrigation ahin pen jitu akerap kilong nangji labang so akerap kilong ji phan dak arong arat tum chuningi camera person bisnulik thia kerap pen bukajan pen nili anon terang kat news Birta bang kelapan sikang ton poniglo laing bom thakat news channel domi thak me kurang tu